nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri munsi wa none turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka no 2026 turi mu masaha y'igicamunsi ashyira mu mugoroba aho tugiye kureba amakuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya makuru yaraza kugaruka kuri byinshi byo bitandukanye, ariko turaza no kwerekeza muri Centrafrique aho turareba amakuru ari kuvugwayo. Ni mu gihe uwo bita Louise Mushikiwabo umukandida ugomba guhagararira u Rwanda mu guhatanira mu matora yo kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ngo yaba ahanganye na mugenzi we uturuka muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibirengo bikaba byatumye habaho guhangana gukomeye cyane hagati y'ibihugu byombi bisanzwe bitumvikana mu buryo bwa diplomasi, aho abenshi bavuga ko iyi nayo yaba ari intambara ikomeye cyane hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo mu gushaka ugomba kuba mu by'ukuri yakwegukana intsinzi. Gusa Louise Mushikiwabo we yarasanzwe ayobora uyu muryango, ariko kandi muri Kivu y'Amajyepfo biravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo cyakomeje kugenda kigarura uduce tugiye dutandukanye nta mirwano ibayeho. Ni nyuma y'uko abarwanya ba M23 ari tumwe mu duce bagiye bikuramo cyangwa se bakomeje kugenda bavamo ku bushake, ariko bikavuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC cyanagejeje intwaro zikomeye cyane ku rugamba zirimo mu by'ukuri n'indege zo mu bwoko bwa kajugujugu, harimo Sukhoi 25 ndetse na drone, yewe n'intwaro zikomeye cyane zifashishwa mu bitero byo ku butaka. Turasana byo kuba tubigarukaho muri amakuru. Kandi rero hari imirwano iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru hagati ya Wazalendo ndetse na 23 mu duce tugiye dutandukanye. Turaza kubigarukaho ni muri teritwari ya Masisi ndetse na Walikare. Nkwibutsa ko teritwari ya Masisi ni teritwari yegeranye cyane mu by'ukuri na Goma, umujyi ugenzurwa n'abarwanyi ba 23. Bivugwa ko kuri ubu ngubu hagiye hagaragara ibitero bigamije kwibasira uyu mujyi ndetse no kugerageza kwa advancinga ku ruhande rw'abazana ndetse na FARDC barimo gutegura ibitero bigamije kwegera inkengero z'uyu mujyi wa Goma, ku buryo ki abenshi bavuga ko ibingi bishano kuba bafitanye isano no kuba bagaba ibitero byo kwigarura. Ibi biranagaragara muri Kivu y'Amajyepfo muri imyanya igiye itandukanye isatira umujyi wa Bukavu, nk'uko amakuru aturukayo agenda abigaragaza, aho bivuga ko umujyi wa Bukavu nawo ukomeje kugenda usatirwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni situation ikomeye cyane rero hano muri Repubulika Demokarasi ya Congo, kutumvikana hagati y'abatavuganwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi nyuma yo gusaba ibiganiro. Bikavuga ko ibiganiro byakubise igihwereye, aho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yabyanze cyangwa se yatangaje ko atazigera yitabira ibi biganiro, ndetse bene abo ngabo batazigera bahabwa ikaze i Kinshasa. Yabwiye perezida mugenzi we wa Angola nyuma yo kumutumaho intumwa zigera kuri 6 amubwira yuko ibyo biganiro kugira ngo bashe gukunda ashaka ko yabitegurira iwe mu gihugu cye i Rwanda, hanyuma akaba ariho abadiplomate ba Kinshasa bazajya gukurikirana ibyo biganiro cyangwa se umukuru w'igihugu, ariko bitabiriye imbere indani hano muri Repubulika Demokarasi ya Congo, kuko avuga ko bishobora no kuba byateza imvururu zikomeye cyane n'ibibazo by'umutekano muke. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagaruka cyangwa se tugiye kuba twabiva imuzini muzingo muri amasaha y'imugoroba. Hanyuma rero ku bantu batraka and subscribe cyangwa se sabone, bibutsa ko muza kubikora, nta kindi kintu uza gukora ni gukora kuri ako buto gatukura ugakanda kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubona amakuru yose ndetse na notification z'ibiganiro amakuru tugenda tubagezaho. Like, share ndetse nabyo ni by'ingenzi kandi. Gusa rero reka twinjire mu makuru duhere muri Kivu y'Amajyepfo mu kibaya cya Ruzizi ari kuvugwa amakuru akomeye cyane. N'ikibaya cyegereye umujyi wa Uvira ndetse kigenda kikaca mu duce tugiye dutandukanye kikajya hariya ku mugezi wa Rusizi, nk'uko bigaragara uhuza uruhande rw'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibice byombi rero bikaba bikomeje kugenda bivugwa mu makuru adasanzwe, ariko tukaba tugiye kwirebera mu kibaya cya Ruzizi ibice bigiye bitandukanye byo mu iki kibaya cya Ruzizi. Abarwanyi ba M23 batangiye kugenda basubira inyuma. Biravuga yuko ibi bibaye nyuma yuko M23 yanagaragaje ko ishaka kuva muri ibice bya Sange n'ahandi mu tundi duce. Reka turebe amakuru mu by'ukuri icyo ari kuvuga cyangwa se icyo ari gutangaza. Ngo FARDC yaba yongeye kwigarura nta mirwano uduce twinshi two mu kibaya cya Ruzizi. Byagenze gute? Igitangazamakuru gikora ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, Radio Okapi, giterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe gukurikirana amahoro n'umutekano MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, batangaje amakuru akomeye cyane. Bavuga yuko bafite kubiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Bagize bati ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC zongeye koherezwa mu duce dutandukanye two mu kibaya cya Ruzizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko abarwanyi ba M23 nabo bafatanyaga basubiye inyuma batabanje kurwana.
bivuze ngo FARDC ntabwo igiye kurwana cyangwa se ntabwo boherejwe bagiye kurwana, ahubwo bagiye kurinda umutekano muri ibyo bice byavuyemo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Kuwa kabiri tariki 12 Gicurasi, FARDC ngo nibwo yinjiye mu gace ka Ruvungi ku nshuro ya mbere nyuma yuko izi nyeshyamba zivuye muri aka gace ndetse no mu nkengero zako muri teritwari ya Uvira, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abitangaza. Ngo ni muri gahunda yo kongera kwinjiza ingabo za leta muri utu duce yabaye nyuma y'amezi menshi turi mu maboko y'ihuriro rya FCM23 hamwe n'imitwe irimo Twirwaneho ndetse na Red Tabara. Ingabo za FARDC ngo zakashe umutekano ku muhanda RN5 cyangwa Route Nationale 5, ari nawo muhanda n'ubundi uva Bukavu ugera aho bita mu by'ukuri Uvira. Ubu ngubu uyu muhanda urafunzwe ku barwanyi ba FC23 kubera ko igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare babo bamaze kuhagera. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko FARDC yakaje ibikorwa byo kwisubiza ndetse no kurinda uduce two ku muhanda munini Route Nationale 5, umuhanda uhuza ibice byinshi by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo. Uretse Ruvungi, izi ngabo zongeye gufata ibice bya Sange. Izi ngabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uretse Ruvungi na Sange zafashe aho bita Kabunambo, aho bita Nyakabere, aho bita Mutarure, Ruberezi ndetse na Bwegera. Ibyo bice byose n'ubundi ni bice usanga hano kuri Route Nationale 5 byamaze nanone nabyo kuba byafatwa n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru yo kwishimira ku ruhande rwabo, aho abarwanyi ba FCM23 nabo bafatanyaga bari bamaze igihe bafite ibirindiro batakiri ko habarizwa. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Skora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji, yagize icyo atangaza kuri aya makuru yo kuba FARDC yigaruriye Kabunambo, Nyakabere, Mutarure, Ruberezi, Bwegera ndetse na Ruvungi. Uyu Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji yavuze ko FARDC yinjiye muri Ruvungi ku manywa yo kuwa kabiri, ashimangira ko ari iherezo ry'igihe utu duce twari tumaze tugenzurwa n'ingabo z'umutwe wa 23, avuga ko zishyizwe n'ingabo z'u Rwanda n'imitwe bafatanya mu bice bitandukanye. Uyu muvugizi mu by'ukuri w'igisirikare cya Leta ya Kongo muri ibi bice yavuze byinshi, aha agira ati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gufata Ruvungi n'utundi duce two mu kibaya cya Ruzizi nyuma y'uko umwanzi asubiye inyuma nta mirwano ibaye. Abaturage baravuga ko habaye ubusahuzi mbere yuko abarwanyi bahunga. Abana abaturage bo muri utu duce ngo habaye ubusahuzi. Reka turebe, nubwo nta mirwano yabaye mbere y'icyitwa retreat y'abarwanyi ba 23, abaturage baravuga ko basigiwe ibibazo byinshi birimo ubusahuzi n'ikorwa ry'ibyangiritse ku bikorwa remezo no ku mitungo yabo. Mu duce twa Sange na Ruvungi, abaturage batangaje ko mbere yuko abarwanyi bava muri utu duce habaye ibikorwa byo gusahura amaduka, kwangiza amazu ndetse no gutwara ibintu by'abaturage ku ngufu. Abaturage bamwe bavuga ko ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze igihe kinini kubera umutekano muke, bityo bagaragaza icyizere ko kongera kubona FARDC bishobora gutuma ubuzima busubira ku murongo, aho bagaragaje FARDC igisirikare cya Leta ya Kongo nk'amahitamo yabo yo kongera kubaho mu buzima bwiza. Hari icyizere cyo kongera gusobokura ubuzima busanzwe. Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji yavuze ko izi tsinzi zaturutse ku bikorwa bya gisirikare biri gukorwa ku bufatanye n'ingamba za diplomasi zashyizwe imbere n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri iki kibaya cya Ruzizi bavuga ko bafite icyizere cyo kongera gukora ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi, ingendo n'umutekano nyuma y'igihe kinini cy'intambara n'ubwoba. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko abaturage benshi batangiye gusubira mu byabo mu gihe ubuyobozi bwa gisirikare bukomeje gushimangira umutekano no gukaza amarondo kugira ngo harebwe ko nta mitwe yitwaje intwaro yagaruka muri utu duce. Kwisubiza ibi bice bifatwa nk'intambwe ikomeye kuri FARDC mu rugamba rwo kongera kugenzura ibice byose byo mu burasirazuba bwa Kongo byari maze igihe biri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru rero avuga yuko kugeza kuri ubu ngubu nanone hari ihangana rikomeye cyane ushobora kuba hagati ya Kongo n'u Rwanda, ibihugu n'ubundi bisanzwe bitumvikana mu mwuka wa politike. Kongo n'u Rwanda ngo byinjiye mu rugamba rwa diplomasi ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Reka turebe iyi nkuru. I Dakar tariki 15 Gicurasi, ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byashyize hanze amakuru avuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biri mu ihangana rikomeye rya diplomasi ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEFA mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri wa gatanu nibwo ntarengwa bwo gutanga kandidatire z'abifuza kuyobora OEFA, umuryango uhuza abantu barenga miliyoni 320 bavuga igifaransa ndetse ugizwe n'ibihugu na za guverinoma 90.
iri rushanwa rya diplomasi riri kuba mu gihe imirwano ikomeje hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko Kinshasa, ibihugu by'uburengerazuba ndetse n'impuguke za Loni zibivuga. Izo nyeshyamba zafashe imijyi ya Goma, zifata imijyi ya Bukavu mu ntangiriro za 2025. U Rwanda rukomeje guhakana ibyo rushinjwa byo gufasha uwo mutwe. Imbaraga z'ubuhuza zashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kugeza ubu ntizirabasha guhagarika imirwano. Umwanya w'umunyamabanga mukuru wa OEF ufite uburemere bukomeye muri diplomasi mpuzamahanga, kuko uwo muryango ufite inshingano zirimo guteza imbere uburezi, umuco, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubufatanye mu bukungu. Madamu Louise Mushikiwabo wo mu Rwanda usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa OEF arimo kwiyamamariza manda ya gatatu. Nyuma yuko yatsinze manda ya mbere agatsinda na manda ya kabiri, arashaka ya gatatu ahanganye na Juliana Lumumba wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wahoze ari minisitiri w'umuco akaba n'umukobwa wa Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo nyuma y'ubwigenge. Hari kandi abandi bakandida barimo nka Chumba Ba, umujyanama wa perezida wa Mauritania, ndetse n'uwo bita Daciana Carigos wahoze ari minisitiri w'intebe wa Romania. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibutsa ko aricyo gihe cya mbere aricyo gihugu cya mbere kivuga igifaransa ku isi. Bityo mu by'ukuri ngo kuba ni nacyo gihugu cya mbere kivuga igifaransa ku isi, birakwiye ko gihabwa mu by'ukuri uburenganzira n'ububasha mu kuyobora uyu muryango. Guverinoma ya Kinshasa yashyize imbaraga nyinshi mu gushyigikira kandidatire ya Juliana Lumumba yatangajwe mu mpera za Gashyantare. Uyu mukandida aherutse kugirira ingendo mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse no muri Canada, igihugu kiri mu baterankunga bakomeye ba OEF. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko Kinshasa iri gukurikirana aya matora mu mwuka mwiza kandi wubaka. Ashimangira ko Afurika ivuga igifaransa ikomeje kugira uburemere mu mubare w'abaturage no mu muco. Kongo ifite abaturage bagera kuri miliyoni 100, ikaba ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage benshi bavuga igifaransa. Muyagira ati ku ruhande rwacu aya matora si urushanwa hagati y'ibihugu cyangwa amakimbirane ya politike hagati ya leta ebyiri. OEF n'umuryango mpuzamahanga urenga ibibazo bya politike by'igihe gito. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yavuze ko kandidatire ya Louise Mushikiwabo ishingiye ku byo amaze kugeraho mu kuvugura no gukomeza OEF. Agira ati amakimbirane ashobora kuba hagati y'ibihugu ntakwiye kwimurirwa mu muryango utagenewe gukemura ibyo bibazo. OEF igizwe n'ibihugu 53 bifite uburenganzira bwo gutora, ibihugu 5 bifatanya nayo ndetse n'indorerezi 32. Umunyamabanga mukuru mushya azatorwa mu nama izabera i Phnom Penh muri Cambodia tariki 15 na 16 Ugushyingo uyu mwaka. Bivuze ko mu by'ukuri uyu munsi dushaka kurara tumenye ninde uri bwegukane gukomeza kuyobora uyu muryango cyangwa se gukomeza gutwara ubuyobozi bw'uyu muryango. Mbere ko twerekeza Centrafrique, reka dukomeza hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha rero havuzwe imirwano ikomeye cyane, ni imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye, ni imirwano yumvikanyemo uguhangana kudasanzwe. Imirwano rero ije yongera ku makuru avuga ko igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kohereza ibikoresho birimo indege zo mu bwoko bwa kajugujugu, indege za drone ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara minembwe mu rwego rwo gusubiza inyuma imitwe irimo twirwanira ndetse na Red Tabara na 23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ho ubwo ibyo byakorwaga ntago byakuye ko imirwano yakomeje kuri wa 16 Gicurasi kuri wa gatandatu. Biravuga ko umutekano ukomeje kuba muke mu bice byinshi biri hagati y'uturere twa Warikare na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yabaye kwa gatanu hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'umutwe wa M23 mu gace ka Burubi hafi ya Kashebere muri groupement ya Rubeke muri teritwari ya Warikare. Nubwo kugeza ubu umubare w'abahitanwe cyangwa abakomeretse utaratangazwa, amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abaturage benshi bamaze guhunga ingo zabo kubera ubwoba bw'umutekano muke. Nubwo kuri wa gatandatu hagaragaye ituze risa n'irya Nyirarureshwa. Amakuru yatanzwe n'abaturage ndetse n'inzego z'umuco muri ako karere avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero mu gitondo cyo kwa gatanu ku birindiro bya M23 biri ku musozi wa Muhanga mu gace ka Burubi hafi ya Kashebere. Iyo mirwano yabereye hafi y'umupaka ugabanya Burubi na gace ka Rwibo ko mu karere ka Masisi. Abaturage bavuga ko kugeza nijoro ryo kwa gatanu humvikanaga urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateje ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage bo muri Kashebere n'utundi duce tuyikikije. Imirwano
yahise igira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage, ibikorwa by'ubukungu n'imibereho rusange byarahagaze, mu gihe umuhanda wa Kashebere mu Ngazi nawo utagikoreshwa kubera ikibazo cy'umutekano muke. Amakuru aturuka mu muryango utegamiye kuri leta ndetse n'abayobozi gakondo avuga ko abaturage benshi bahungiye mu midugudu bakeka ko ifite umutekano kurushaho, batinya ko imirwano ishobora gukomeza cyangwa se kongera kubura. Abasesenguzi bavuga ko ibibaye mu gihe ako karere kari kamaze amezi hagaragara ituze ugereranyije n'ibihe byashize, ndetse kakaba kari kamaze kongera kuba igicumbi cy'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi byafashaga abaturage kongera kwiyubaka nyuma y'intambara zamaze igihe muri Kivu y'Amajyaruguru. Kwamamaza kw'imirwano mishya hagati y'Abazalendo na M23 bikomeje kongera impungenge ku mutekano w'abaturage muri utu duce, mu gihe abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gusaba ko hashyirwa imbere ibiganiro n'ubundi buryo bwo guhagarika imirwano kugira ngo ubuzima bw'abaturage burindwe. Tuvuye ku kijyanye n'imirwano iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru ikomeje guhuza Abazalendo nk'uko byumvisha, ariko ikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage, hari amakuru yaje kujya ahagaragara mu by'ukuri muri Centrafrique. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nubwo zikomeje gushinjwa kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Centrafrique ho ntabwo ariko bimeze, kubera ko abatuye Centrafrique bakomeje gushima cyane izi ngabo z'u Rwanda kubw'umusanzu zakomeje kugenda zitanga muri iki gihugu mu kugarura umutekano ndetse no gufatanya mu rugendo rwo kubaka ingabo zikomeye cyane za Centrafrique. Amakuru aturukayo atugera kuri uyu munsi wa none aravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF giherutse gukora ibikorwa bidasanzwe muri Centrafrique, ndetse cyashimwe cyane nyuma yuko ibyo bikorwa bibashije kuba byagera ku ntego cyangwa se byagera ku gisubizo. Nta kindi nk'uko amakuru aturukayo abivuga, ingabo za Centrafrique ngo zinjije mu gisirikare abasirikare bashya, abasirikare ngo bakaba baratojwe n'Abanyarwanda. Igisirikare cya Repubulika ya Centrafrique bita FCA ngo cinjije ku mugaragaro abasirikare bashya 345, abasirikare plutôt 545. Aba basirikare uko ari 545 bose ngo barangije amahugurwa ya gisirikare yibanze, aba bakaba baratojwe n'abarimu baturutse mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ndetse iki gikorwa nyuma yo kugera ku musaruro, bivuga ko habayeho umuhango mu by'ukuri wanaranzwe no guha impamyabumenyi abasirikare bato 121 barangije amasomo y'amezi 3 yo kuyobora umutwe wa gisirikare ku rwego rwa platoon sergeant, nayo yatanzwe n'abatoza b'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Camp Kasaye giherereye i Bangui, ndetse unayoborwa na Perezida wa Repubulika ya Centrafrique Professeur Faustin Archange Touadéra. Mu bitabiriye uwo muhango harimo Majoro General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda, ari mu bitabiriye rero uwo muhango. Mu by'ukuri hari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda wari uhagarariye u Rwanda muri iki gikorwa cyagaragaje ubufatanye bukomeje gukomera hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Centrafrique ndetse na leta y'u Rwanda, kuko urumva ko harimo imikoranire myiza. General Victor Yokubo, umugaba wungirije w'ingabo za FCA, yashimiye cyane umubano mwiza hagati ya Centrafrique n'u Rwanda, cyane cyane mu bijyanye n'amahugurwa ya gisirikare, avuga ko kugeza ubu RDF maze gutoza abasirikare 2409 mu mahugurwa ya gisirikare yibanze, ndetse n'abasirikare bato 300 bahawe amasomo yihariye yo kuyobora ingabo platoon sergeant. Yashimangiye ko aba basirikare bagaragaje imyitwarire myiza, discipline n'ubwitange mu gihe cyose cy'amezi 6 bamaze bahabwa imyitozo. Majoro General Vincent Nyakarundi mu ijambo rye yashimiye abarangije amahugurwa, ndetse abashishikariza gukomeza kurangwa n'ubunyamwuga, discipline n'ubushobozi buhanitse mu gukaza kurinda ndetse no kurinda igihugu cyabo. Yibukije cyane cyane abasirikare bato barangije amasomo yo kuyobora ko bafite inshingano zo kubera abandi urugero rwiza, gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa ry'akazi ka gisirikare no gukomeza kugira inama abayobozi babo mu buryo bwubaka igisirikare gikomeye kandi gifite ubushobozi. Majoro Nyakarundi yanashimye abakuru b'ibihugu byombi ku nkunga bakomeje gutanga muri ubufatanye bw'amahugurwa ya gisirikare bwagize uruhare rukomeye mu kongera ubushobozi ingabo za Centrafrique.
uyu muhango wasojwe n'imyereko yerekana ubumenyi abasirikare bahawe mu gihe cy'amahugurwa yabo, harimo kurasa ku ntego, gukoresha amakarita ya gisirikare no kurwana bidasanzwe hakoreshejwe amaboko. Ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Centrafrique mu bya gisirikare umaze imyaka utanga umusaruro, aho u Rwanda rukomeje kugira uruhare mu guhugura no gufasha ingabo z'icyo gihugu mu rwego rwo gukomeza kubaka umutekano n'ituze. Ngayo nguko kambashimire mbabwene mwakusitane kudukurikirana, byari by'agaciro n'ingenzi kubana namwe muri aya makuru n'ibiganiro, aho twerekeje Centrafrique ndetse n'ahandi, tureba no ku bijyanye na OEFA ndetse n'imirwano ikomeje kuba n'ibikoresho bikomeje kugezwa ku rugamba by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane.